مرحبا. هلا سر شعبان. شوي ما مستحيل. باشن صعبة. حالتك شيء؟ ونباش بنمجي باش صعبة. صعبة سباس نابت في مامسة؟ محمد حاجب بردفك كوميتات بستان الكامبا سريكاني واشوكاني. سر شعبا ما مستحيل محمد ما مستحيل مش تلفزيون أصير كل ما إيرو بري خداي كامبي. سر وسر شعبان. صعبة. ما بري خداي كامبي راسي ما تخص المجارة ذكرنا بستاني أما دهين ويا صالانو شوانا حازلية وجبو صالح خنيانو ما تخص مجوا بس. دەست پێکەم چ ساجاکردن بەخێراتنەوەت کن وەکەم تەفدا زانن لە هەرێمە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریە حیجدێمە هەیە وەکی داوامە فەرمی ji بۆ خوێندەکار هاتیە دەستنیشانکردن مەژی وەکی ڕێڤەبەریا کامپا سەرێکانی وا چوکانیا پەروەردە ئامادەکارین me بەریاوی بە هەفتەیەکێ هەبوون ev bûye hefteyeke me dest bi perwerda xwe kiriye xwendekar jî em bala xwe dineke bi rêjekî gelekî mezin hejmareke gelekî mezin berê xwe dan yani tevî rewşa kampan henekî jiya bajara cudatir e zor û zehmetiya li kampan peyda dibe yani him avakirina dibistanan ciyê dibistanan odeyn ku perwerdê têde bibînin zarok wê çawa bine ev gelek dibin astenk pêşa perwerdê lê heger em bêjin sala îsal ji salên berê henekî amadekarî me baştir bin yani me dikarin bu hinek hejmarên pola zêdetir bikirin ew konên ku sala par xwendekar têde perwerde dîtin îsal me dikarin bu beriya ku dibistan vebe me hemû em bêjin veguhestin karavana ji bo ku zarok bêtir rahetiya xwe têde bibînin ji bo jî yani tiştê ku halê hazir jî dest me de ev bûnî li gorî derfetên desteya perwerdê û ya rêveberiya kantonê lê tîsa jî têrê nake ji ber ku hejmara her du kampan yani nav hîn jî li kampê têne qeydkirine 6000 xwendekar li her du kampan derbas kirin yani tenê li kampa Serêkanî ev kampa emana têde 3305 xwendekar ji beşa seratayê hetanî amadehî bekelûre têde hene em jî neçar dimînin vê hejmara hene tenê du dibistan û li her dibistanekî 11 pol têde hene em neçar dimînin ku refê seratayî tenê 2 saetan perwerdê bibîne tu jî sîstema perwerdê ji bo 2 saetan zaroka gelekî zehmet e yani zarokek fêrî xwendinê nivîsandinê bibe 2 saet fêrê nake yani 2 saetê çi bê di zarokan em neçarin vê yekê pêş bixînin ji ber ku derfetê dest me de ev tenê ye بله ممکن هاد تبلیغونه خواندکار بود دبستانی چاواد بینه تایبت خواندکارین کرد دما کوتین دبستانی کردی خونن یعنی ام بیزن ازاروک افته دو ana rasî heger em bên û sala par û îsal henekî bên pêşberî hev û hevsengiyekê naberewan de çêkin îsal gavin pir baş hene ji alî xwendekarê jî hem jî alî amadekariya dibistanê de jî yani hejmara xwendekara li kampê her derê zêde dibe yani me texmîn nedikir ku hejmar 6000 jî derbas bike bi taybet jî kampê ez vê jî bêjim yani tiştekî taybet ana di wekî biryara desteya perwerdê de ku zarok 6 salî em pêşwaziya xwendinê bikin ji bo refeyekê em bala xwe dinên zarokên 5 salî 4 salî jî xwe kuştine ji bona ku xwe bigînin xwendinê yani rûxmê tên em bêjin yani temenê we nayê qebûl kirin bi girî û gazin ji dibistanê derdikevin yani taybet zarokên li kampê de dixwazin bixwînin yani ev biryarê ji destê jî ku tenê 6 salî bê qebûl kirin yani ana em bala xwe dinên tên dibistanê rûxmê ku em bêjin zor zehmetî heye koçberiya ku wane jî çêbû zor zehmetî ji ser wan tu bikineke alî wê psikolojî heye ser zarokan lê bawer bikin bi kêf xweşî derbasî dibistanê dibin yani beriya dawama xwe beriya saetê derbasî refa xwe bibin bi saetekê tên pêşiya deriyê dibistanê beriya wê bi saetek yani ew hezkirin tune bana wê her tim dereng ma bana ser dawama xwe lê her tim em dibînin beriya ku dawama wan dest pê bike bi saetekê ev zarok pêşberî dibistanê ne ji bo ku derbasî dibistana xwe bibin بله مامسته پرسک داوی بانگا te em bêjin ji bo gelê kurd ji bo xwedî derketina em bêjin li zimanê dayî kiriyan ji bo xwedî derketina li xwendinê xweş yani mesela xwendekar zarokê xwe bişînin xwendinê yan em bêjin bi zimanê xwe bixwînin ana bi rastî ev mijar mijarekê gelekî girîng e yani ez dixwazim taybet ji derê ji bo hemû xelkê Rojava Bakur û Rojhilatê Sûriyê jî bêjim yani heger civankek ji zimanê xwe bireve ji rastiya xwe wê bireve wê nikarin be wekî civa xwe pênase bike yani em hîn jî dibînin mixabin hîn jî beşekî ji gelê Kurd ji partiyên siyasî ji dezgehên siyasî em dibînin car canan derdikevin li dijberî vên materyalên rêveberiya xweseriyê bi zimanê dayîkê ye rastî min di dinyayê de her tişt dîtine yani min dinyayê de dîtine însan parastina welatê xwe neke însan hinek xwedî li welatê xwe dernekeve lê rastî jî asta ku însan ji zimanê xwe bireve ev as li cîhanê gelekî kêm e yani çima em ê bibîn hîn jî nava هن بشكل جالي روجافي كردستاني معايا يعني هيفي داخاز من جبا همو جالي كرد هنا طيبش روجافي كردستاني يعني هاجر ام بخازن
پاراستنا پیشاروجا زاروکن خو بکن اگر هر کس دخوازن زاروک خو مستقبلی وان بامینن پیشاروج مستقبل زاروک ما زمان دای که مده به جبلی زمان دای که نه ممکنه تو بشه زمانی که بیانی پیشاروج زاروک خو پیدا بکی یعنی کس برا نه بجا پیشاروج زاروک زمان کردی تو نه دنیای ده همو زمان تکوشینک دای حتی کو اف زمان هاتیا پیناسه کردن امجی لازم تکوشینک بنه یعنی ایرو روجاوی کردستان به هزار خواندکارن کرد هنه بری خود نه دبستانه و زمان خو حذر کنه یعنی زاروک تو اصلا کی جوانتونه نه تو ناکوکی جوانتونه کو فیر زمانی دای که خواب ببینی لیک و ناکوکی هم وانه چت کن دای کو با وینوانن یعنی بشکی کیمجی از نگشتید بجم لتی ساجی دا خوازم هيا کو دوری و کریارین هانه کوین راستی پیشیا زاروک خو نه بنا اصلا گده به هر کس زاروک هم کیف وان پرورده بک یعنی زاروک پرورده ده زمان خود خوازن نه زمان بیانی خوازن و امنل دیجی فیر کنا زمان بیانی نه نه پیوسته کو زاروک ما انا لکامپ زاروک ما فیر کردید بن د کردی د حاکمیت خود شید به پیشویی در باس زمان عربی جی دخونین انگلیسی جی دخونین یعنی جبو ما دری هر کسی فکریه ایدی جبو داوی جی بجم هر جواک به زمان خود ناس کرن کرجی لازم خودی زمان خود در کم جبونا کو براسی جی کرد کی آزاد ولات کی آزاد جیان بکه بله مام گلکس ساعت سپاس جبو وجه